Equipes de artesanato greda da ninja nore barra nava na taig né kana equipe de artesanato de Campo Alegre vanhaga no venia taig da barra venia taig kana re grande marcana na pedaurinha agrin kana toma ganha ci nore mai taig ganha ci tico na ka re nyaga tem nore mai ta ta ne ganha kana ganha na pedaurinha kana ore na chaga kita nya kita deno rega maceka wici bahaka bangi artesanato bahaka ka nya gina ke na sampalang ya kita de no rega maceta no re cika ngwe cikin angere toma cika no rega manya ta kita nya makja ka no dona ka no re mata kana anera na chag ai chicken toma chicken na ta ga no re ta no chicken de toma kana artesanato re nya ma ka ja kana re go ma kana na no re chicken cha te kana na ta ga re nya ma ja ka de no re na chag re nya ma ja ka da ti no e ka te mar mi ta e Campo Alegre vane nya kana re pa ta nang ta nang mu nya kana nya primeiro dia vanya ka re grande na re terceiro episódio nya kana tama episódio wa na tama episódio wa nya ni de agari nya ka de agari kuka magari nya ka selindo ka nama fan selindo nya ni bore nya kana nya bore na go ta nya kana re go nya kana re go cuma dia nya kana go ta re da ti no ai kai tananga ku nya kana ni maraka nya kana maraka nama na tai ga nya kana tai ne ju nya ga ka maraka marna la go kana meta ji mare na go cha ta nya re ka o cuma dia wa tam go ma chin na go nya ka nya ni na macine ge tanya ke na macine ge re meta ne kan na po me ge de na po me ya mom beta ta he pete kana re ya ma ge artesanato re gure ta dawnya kana na macine ge re gure nya kana na macine ge de na macine meta ne kre na macine ge kana artesanato wa ne ma ge nya kana ta ne ge tikko na ge nya kana chama ge re meta ne kre kana macine ge nya kita ni mo kana harbu re mana ta gere ni machi koka kena to re kita nya ka jati ko ni inge na chaga gede na chaga me kere kana ba tan kere na chaga nya ke impatari merung de nga vege na chaga gure na ka nya ka na chi na pu menge re nge ri nya kana re bu rege gu manya kana nange no artesanato nya kana na taig nya re nor último dia vai tana go nya kana na baia ne mare nya episódio 3 vania ci ontem nya kana re mana pedau nya kana nya ke ina funciona nya de nga vegere bo regre toma ci nya kana re no pedau ci na taig nya mama gi nge no nge kana re yani nave ma kana artesanato ganya kana ina ngu nave ma kana re moy